Kiatabe. Call this Johnson abwata. Imeru atare ngora kiri mata sanchete. Narangire tu interview inde. Maro. International. Yes. Interview ne chiri banduna babo the former Ayati Laila Murudinga. Yes. Na bakarangiri bo. Ukul fa ko gane no interview elia deli reisi. Iko kwaro. Na bigana na yuko cool fa ko chakete. I love that. Ngai wetega ushuma kwa katemba atali ayo gocho atali gero muntu. Bairi interview limo kachete gali nabona are korkinga elilolio. Insiyon sina maiso na ruchinga na isaino ko basire. Umuntu nara. Igo kurwa setare na bekoroka nanga andake omugisoni gorabe gocha se matiange monoko bwa abo musike Kalonzo babo yene omala Rigathi Gachagua. Omenyite. Ntuba tiene option. Muntu tuba ten Dr. Fred Matiang'i. Aba bandi mbaro kuna bona turge tembega iga. Ande no ngere tinga competitive ndi aonero. Yeah. Oya mineti. Oko ya mine. Okwe amini mba chakoranga gusi ntoleta yale buli mwana inaye ukende balino gocha kosoma etalinga bagocha tunga neta gocha kuligelinga ki mogogete mobete ngwakiranga bagusi baitunga mbiye mono nande nagetembe mbiye mono sokobeka nabali batanyara kunyara kuika asoko babekira matangazo barale na sokwe sokya sobonge komanyanga oyo ito umwana oyo noyo ekyagera nekikonya nono gotera kulyo gotera December likwaro kire ate oyo omoino oyo no mwana bono Matiang'i no mwana ito buno mugusi Ndio mono sana.